abono ko sen Oustaz Tayibou ɗo fi kala conférence waɗaɗo ya hendomo wona ko sati a waɗira suguno kollunku woni waɗirde ɗo ni ko sengole vidéo ɗo ko spécial fi bayana Oustaz Tayibou tun waɗeteɗo siɗa faala bayanaji maɓɓe ɗin fof ko ɗo tun abonotoɗa foti welino ɗuuɗi aduna nela sallama ɓe yetti yimɓe ɓen noon ko honto ambiance woni ko wiyete ambiance kon tigi ko honto woni ɓay ko nela sallam c'est le plus grand savant au monde ko wiyete sina faala wadde ambiance waɗa ko foti waɗa ko weli ɓe maaki ko honto hatti ɓe ƴetti foti e weli on ɓe naadi adna o fof ɓe maaki adduniya mata'un adna o ko ambiance ko foti e weli no heewi tewe ɗum ɓe maaki wa hayru mata'iha ko ɓuri fotude e ko dakkimirte adna kum fof almar'atu salihatu ko ɓeygu moƴƴo ɓeygu moƴƴo ta ko ɓeygu ma mo suɓiɗa imo wele ka darde mo wele ka mbaaɗi si tawile on kadi no yiɗima si tawi on yurminima si tawi on ɓantifima o teddinima si tawi ko wiwɗamo wo o waɗa ɓuuri ka faalaɗa ɗon siko ko moƴƴi sa waɗimo o pottito ɓuuri ka haɗoɗamo ɗo so yima o mosane o jaɓɓoma o teddine o ɓuuɓinane gurdam maɗa leyɗe nde nodduɗamo mbardi wo ko pré si tawi oɗo sonnajo ko ni o wayi rasulu maaki kala ko wi'a foti weli kon fof ka aduna ko ɗum ɗo ɓuuri fotude ko ɗum ɗo ɓuuri welde ko waɗi ɗum kala ko heɓuɗa si ɗum ɗo ala haray ko zéro ko sabu ɗum ɗo kadi noon goye memmini probléme ji ɗin fof sabu ɗum ɗon sabu on sonna ɗon sa yi goɗɗo ƴawi para typique ko fi ɗum sa yi goɗɗo haljitama jasugol ngayka 20 métres ko fi ɗum si tawi noon yaahi tawi noon kiyangi kon fof ko doga ko wiira ko fof tawa ɗum ɗo fof résultat on ko wiwɗa wona ɗum no gerduɗa wona no sa faala hara milliard ji dollar addallah fof ko an deyɗi haray ala e jam الرسول يقول الدنيا متاع وخير متاعها مرأة صالحة ɓeygu moƴƴo jonnon probléme ji ɗin fof noon ko defton men minoto ko honno noon wawata wondirde ɓe wonda wondigal labbangal fotungal deeƴungal tawa ɓiɓɓe waɗɓe barki yalta e mum tawa adna on deeƴay ko honno ɗum wawata wonirde feere ala ma ɗiɓiji ɗi linteten ɗo gorko on andadi debbo on andadi sina ɗum haray ko calvaire haray ko probléme albalaw haray wontata sabu ronkugol andugol ɗiɗo piiji hakkunde couple ji jombidirɓe ɓe tawi goto anda haqqe o goto anda ko duwa waɗande o goto anda no wontirte gorko on e debbo o ɗum waɗi échec ji fachal ta dewle cerle ɗuuɗi divorce ji ɗuuɗi probléme ji ɗuuɗi sabu ronkugol maɓɓe andugol e ɗum ha neniraɓe men ɓen ɓurɓe ɗuuɗude e maɓɓe ɓe ko ɓe waajoto jiwo maɓɓe ko ɓe wiyata nene dewgal wela nani a muñoto o dewgal no weli wiyato dewgal no weli nelaɗo makata ko ɓuri welde e ko weli kon fof waaden e ɓeygu muɗum goɗɗo wiya dewgal wela c'est pas vrai no dewgal wela nani ko muñagol dewgal ko barɗe arane ɗen tu iwi ɗo yeeso toon fof ko probléme na gonga dewgal no wela iwi ka debi ha ñande gorko o maayi ma ha ñande debbo o maayi tawa dewgal ngal no weli ɗum hino waɗa mais ne'ugol noon ngal dewgal ngal hewta ɗon ɗum no haton jinne gandal wiyeto c'est ce qu'on appelle la maturité conjugale c'est que ɓendande desal hewtugol jombugol ɗum ko gandal goo ko faamugoo kadi noon
ina yiya ɗo neɗɗo mo duuɓi capanɗe jeɗɗi tawa o faama fii desal, o faama fii ɓeygu, annda ko woni ɓeygu, o annda wondigal nder suudu, iya pay kum suka mo 18 ans 20 ans ndi ta mo wawi contrôle de sonnajo tawa kaɓe yiidi woya no welti, oɗa no andi oɗa annda, annduɗo nge mo annda on na goto. Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun, ɗum ko fannuji ɗi fof mi yiyata on. Ko ɗum waɗi suka ma sa falama mo jombande prépare andinmo ko honɗum wiyete desal, honɗum woni ɓeygu, ko onno wondirte. Jiwo ma si fewndike ka jombete prépare mo, yeetomo ko honɗum woni moodi, ko honɗum gorko watte, ko honɗum gorko waɗante. Jammo andi na ƴettugol ɗo jiwo ha hande an o jiwo ma ɓeygu maɗa ɓannaaɓi o waajimo, yeetimo fii moodi, yeetimo fii gorko, o heɓaali yaayiraawo makko hay gooto yeetiiɗomo. An gorko on a haalanaani mo annda, ƴetti o a fallidiri e gorko, o naati e ko annda, emo fuɗɗaade ngurdan ɗan o annda, o annda ɗan. Donc yimɓe buyno sikka ɗo o wiya ɗo jooni suka wiya aton hakke ɓe onon ɓe on ɓe taatini ga to mi wolay ɗo fii moɗon ɗo koye adde wattan hakkille. Ɗo jooni wiye goɗɗo landi ɗo fii jiwo men o ko mo on ɗon ɗo gollata ko Amérique o iwri. Alhamdulillah, Allah yettama, muñal ma ngal bonaani. Ay tun ko Amérique o iwri no taƴƴina dala o saamay, jon on ara haa gasa ta kanko kadi tawa mo wondi e pinal goo kono fii dewgal o annda ɓeygu, mo wowi yaltidude e juuɓe ɓe amoya soire ɓe seeda bon ɓe yalta sortiji ni ɓe arta mo andi ɗum ɗon, kono o jannga hay hunde fii ko honɗum no wiyete ɓeygu tigi, ko honɗum mituwa ɓeygu an o annda ɗum kone pas. Donc fii tum mo waɗi pantalon wi guin molanangi liƴi kufunaru ndun waɗi paɗingi 5 kilo mo iwri state tawa o annda seke fii dewgal o annda wiye mo fini, kono on fallidire kadi e gokku wiya kum no jangi l'école kankum kadi ko ɗum yakkat la wadde terminal mbaɗi ngay ɓiɓe yo on ɗo janngude non c'est bien, tawa kankadi mo yahayno suwaade kono fii moodi o annda o tindinaka, o jannaka ko onno jaɓɓorta moodi makko, kon ɗum o duwa mo yewtude, o jannaka fii ɓanndugol ñiiri, o yeetaka hay hunde, o yeetaka goɗɗo naawe salano moodi mum, o annda ɗum. ɓe noon ukkondira nayi ɗiɗi, mo kala no hollino fini wonoya seeɗa duye ɓe ala fottude min gerti hunde ɓe ɗiɗo noon ɓe ukkama e ko ɓe annda, oɗa hewtali jom ɓeɗe hewtali jombugol ka haqqille ka faamu na ka helli fegol. Miɗo andita ñande goo miɗo yawno vacance Dakar, miɗo ndara ɗon ɗen série ɓeyna dynastie, mi jangi leçon e on série tawi ko famille milliardaire wonɓe Dallas gaade ɗi jogiiɓe société ji pétrole, aden e ɓeygu muɗum ɓe mari jiwo gooto bet, andi milliard ji dollar ɗi fof ko on jiwo ronata, sono kala mo sansana otowal ñande ko gorko on e ɓeygu mum no jooɗi e tabal no ñaama, gorko wi hey quoi hiɗa andi jiwo men on hewti ka yaha ka gorko, hiɗa andi o hewti ka o jombe, est ce que a ekkitimo wondigal, est ce que a yettitemo ko honɗum woni moodi, a tindinimo andi hewti ka o yaha. Portoɓe heeferaɓe milliardaire ɓe imo wiwde est ce que jiwo maɓɓe on tindinama ko honno moodi jogorte. On acce hakke ñandegol a janga rubrique no waɗi yoga e journée ɗi haaloje fii lolluɓe e adna Allah on fof, miɗo janga ɗo rubrique goo mi jangi ɗon fii omo ɓenta Céline Dion, on faami, mi jangi ɗon fii makko seeɗa ni Céline Dion, ɓe inni o majji ka yiilugol koyngal pooɗa micro ro yima,
ɓe landimo ko fihon ɗum waɗi a wayri yaltinde gimol. wo mi yiɗa gimi an ɗin e gami an ɗin mema nder suudu an ɗum. mi tawi yomi ƴettan moodi an tan mi terto yimugol mi terto amugol mi weltina moodi an ka nder suudu ko ɗum accinimi naafi dande an nden metti 15 heures yimowo o wi o ƴetta moodi makko tan ka nder suudu. Céline Dion ɗum no wawi servude jiwɓe men wiyeteɓe Fatima, wiyeteɓe Aisha, wiyeteɓe Mariama, ɓe anda hay si tawi ben maɓɓe no ñoli dollar, hay si tawi hiɓe wadde terminal, hay si tawi ko kamɓe inventata mathématique jiɗi, ɓe anda moodi maɓɓe hino hani heɓude valeur e tettugal sengo maɓɓe, ɓe anda ɗo woodi ko mawni ko keɗɗi ko ɓe duwa moodi maɓɓe. kono enen si jiwo wiyama jangi ɗum no gollude haray o yaɓike moodi makko, si wiyama suddiɗo watti limude $1000 $2000 haray o haccitaka wi moodi makko, o sikka mo fini an afinali ɓurɗa Céline Dion. tawa tardino a anda donc ɗiɗo piiji ko piiji ɗi tawata ko ɗi indispensable ma ɗi régulé ka nder cuuɗi meɗen. tawa on tigi tindinaymo ɗi fof sahabaɓe ɓe ne'ayno jiwɓe maɓɓe ɓen si ɓe fewnike fi dasal ɓe yewtayno ɓe hay ñalande aranere nde ɓe yiidata e moodi maɓɓe ɗen ka mbaldi ko honno ɓe haani lootorde, ko parfum on bo ɓe duwa ƴettude, ko honno si moodi maɓɓe noddiɓe, ko honno ɓe ɓattorta. sahabaɓen tigi wallahi so ndaari wona Abou Darda. sike en anndali l'islam men o ko ɗo woni affaire men o muskila men o, sina ɗum l'islam no traiti piiji ɗin fof ala ko acci. wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan li kulli shay, ko nde explique nde kala hunde ala ko nde acci. so darino nelaɗo ƴami rayno ɓe darayno jiwoɓe mana debbo welduɗo e jiwo mo ɓe faala jombude on, ta ɓe weldi ɓe seedata mbiɗo faala jombude gore ma, joni mbiɗo faala ya darano yammo simo laaɓa. nelaɗo hande yaw daranalan teppe ɗen tun ara yeɗɗani ɓara enna teppe ɗen no waɗi ni ma wattiri ni ene gasi. ɓenna hande yaw daranalan leynoki makko ɗi ko bargol hongol o jogui yeetoɗami, ta ɗin piiji fof no nder ton. si tawi nelaɗo dariri sifa noon ɓeygu maɓɓe mo ɓe faala on ko honɗum lutti ko waten suuɗodirde sur le plan conjugal, e luttira ha hunde ka. donc ɗon noon si piiji ɗi mumama ɗon suuɗama haray fo lancodiri ɗon ko weetu. jon noon no woodi piiji ɗi gorko duwa andude ko duwa waɗande moodi ɓeygu makko, no woodi piiji ko sonnajo duwa andude ko duwa waɗande moodi makko. ɗi taɓata si ɓe hunni ɗin ɓe timminiɗi ɓe wuura e gurdam deeƴuɗan ko ɓe tettuɓe, ta kadi ko ɓe malaɓe ñande tarngal kadi. si ɗum ɗo woopiɓe malkisama ɗin piiji ɗon no ari o aya qur'ana ɗo, aya alqur'ana mooɓidiri ɗin haqqeji resimi ɗi quoi waɗɗi cote. allah daali walahunna mislu lladi alayhinna bilmarufi walirrijali alayhinna daraja. al aya allah daali no woodani sonnaɓe haqqeji droit ɗiɓe duwa jonniteede, ko tata modiɓɓe maɓɓe ɓen no duwaɓe jonnitude ko allah daali ɗum. mislu lladi alayhinna yeruɗiɓe duwa jonnitude modiɓɓe maɓɓe ɓen kamɓe kadi andi ɓay woni mislu foti teeɗo, kono qur'ana wi kadi jante qur'an fi allah wala hunna no woodi ɓen haqqeji ɗi muɓe ɓen duwaɓe jonniɓe mislu lladi alayhinna yeeru ɗi modiɓɓe maɓɓe ɓen yeeru ɗi fawiɗi ɓe kamɓe rewɓen ko ɓe duwa jonnutude modiɓɓe maɓɓe. qur'ana daraki ɗon wi bil ma'ruf no moƴƴiri, tawa kadi kono moƴƴiri na jonnugol tum. han sonnajo o si modima noddima baldi a notike mo ha gasi a yeddali a sali a préparani baldi ndi haray a timminali ko allah wima kon par ce que bil ma'ruf on manki
aya on ko wi bil ma'ruf a jaɓi kono na bil ma'ruf no wodi bil ma'ruf mbaldi qur'ana wima bil ma'ruf o noddima mbaldi ha gasi wi a hande ko tommi duwayaade ko ɗum wiyete o noddima mbaldi a wi ko tooli a jaɓi joni bil ma'ruf on ɗa sabba bil ma'ruf on so ari ɗo o tawi jooƴuure e po ka sambur ka wari ɗon fii ko halduɗo ko taganimo kon kadi ko Allah wi kon na min tawi bo wi ɗum o ari ɗon tawi jooƴuure tawi no ton hino luuɓi weƴƴitaaka fottinaaka ma ora o tawa antide hoore maɗa tawa aɓadotako tawa wonno balɗe tati aɓadaki ndiyam o wima noon o yahay ton hande wontiri noon kadi o tawruma e on alhaali bil ma'ruf on ko préparugol terrain on laɓɓina suundum regila dankiki ha gasa ƴetta conki ɗi gorko o yiyata mo tum faalemo ɓurno kadi tawa kadi si tawi kadi o gorko on ari e makko ta kono o yiɗiri on no faalirano hay hunde ala ko wiyata o way o ɗum wiyete bil ma'ruf ɗon ka mbaldi ɗon aya o wi wala hunna mislu llati alayhinna bil ma'ruf Allah daali wal ɓay noon ko foti keɓ ko mislu ma seefu heɓo si Allah darino ɗon harayno moƴƴa o daali walir rijali alayhinna daraja gorko on noon no maɗi seefuyaaki ngal gorko on laami haqqeji ɗin no fota kono ko gorko on laami kanko waynete oɗo aya noon ko oɗo aya yewti fi haqqeji jombindirɓe karmo ko ɓen noon min mi nani aya on ɓe windi defte boyno winda fi haqqe jombindirɓe ko ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe ɗen duwa karmokoɓe men ɓen nen duwaɓe teddungal saɓe yanganike en karmokoɓe boy windi wona cheikh aboubacry diabri jasairi mo windi fiɗin haqqeji ka minhajul muslim makko wono sayid sabit mo windi fiɗin haqqeji makko ka fiqu sunna makko deftere extraordinaire ko waɗino karamokojo waɗɗo préface deftere nden ko al imamu shahid hasanul banna kanko waɗi préface deftere nden anno woodi karamokoɓe sa windi deftere hay si wi anno tum ɓe yiinde harande waɗama barke nafere noon ɓe windiɓe siñile non ceerno men molanaɗo no wi a cheikh mouhammad nasiruddin albani on darti fiqu sunna sayid saabi go o tawi deftere moƴƴali wa mayde on dartinde o ñawdi hadisaje lowɗe ko woni e mayre ko fof ɓay oya ko taka ɗo timmamo nodda e faljugol ɓay o gayni régilde deftere nden o daari ko deftere nden jogui valeur ko o sansinde inde nde o winde tamamul minna yela timmi sayid sadik ka fiɓu makko sunna ɗo emo haali fi haqqeji ɗin mbiɗo faala e référe ɗon fi an ka kadi si ɗon faala yaniga yaade on daaroy donc ko moni o ngaalande kon sayid sabit o wiɗin haqqeji ɗi Allah yewti fi mum e on aya ɗon ko jombidirɓe duwa jonnidirde ko o wi ko ɗi noneji tati ko ɗi 3 catégorie haqqu zawj ala zawja wa haqqu zawja ala zawj wal huquq al mushtarika bayna zawjayn ndaare karmo ko jon dey o wi wondema ɗin haqqeji ko haqqe ko gorko on duwa ɓeygu makko kon e haqqe ko ɓeygu makko duwa mo kanko gorko kon e haqqeji ɗiɓe kas da ɓe fota ter e majji ta ɗin ɗon ɓe fota hadoroɗen ɗiɓe fotata ɗin kon ɗiɓe fotata ko wiyete kon le respect mutuel teddodirgol ngol teddugal ngal ɓe fota ter sonnajo on teddinayi moodi makko teddinayimo kanko sonnajo an o gorko tawi tu wondema min ɓeygu anno yawilam est ce que an kadi a yawaki ɓeygu ma o teddodiray teddugal ngal ɗum hino fota ndaare Allah no sansoni gorko bona needijo tawi ko konngol gotol o wooli ɓeygu makko ko on to kanko e Allah ɓe seeduno tawi ko wi ko o watti ɓeygu makko yumma makko ɗum tun o wi kono he kaw seedano ɗum
Allah ataki mo moƴƴa wiidata ko konngol impolitesse welno wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura. ɓeyno haalude ko añini e konngol e fenade bonde, fenade hurɓininde. andi jour kañe kasum fof ko fenade on ɗi serti. si min mi keɗo joni mi yaltiɗa mi inni yimɓe tato piiri wardi ɗon iɓe waali ɗon on yalti on daro wiyali hay goto ɗum ko fenade ɗon kono bonnata pus. kono si mi inni ɗo joni wondema awa haray musidal ɗimbo ngal haldi fotti yoɓe jatti to kala ko wiyete teddungal ko e musidal timbi ɗum ko fenade noon kono guere o ngala fe ngala ka hattoy sifa ɗum wiyete jour. innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura, ko fenade wondude albalaw. Allah daali ɓe o haali ɓe haalude konngol añinigol munkar min alqawl no añini par ce que wolɗo miijitaki gol goɗɗo si wi watti ɓeygu muɗum yumma mum ngol añini. andi ti ange ɓeygu ma ko honɗum waɗayno ɗon o waddi piiki buy joni no ɗum ɗo wontiɗa. andi nanugol qur'ana wela firgoy joni noon ɗo joni sifa ko wanɗu joni sifa ko waɗɗa ko wontiriɗa joni ka nene ɗum wiyete munkaran min alqawl wa zuran kadi ko fenade hurɓininde saabu ɗum kadi wonani kamo suusi sutinde ɗa kadi. Allah wi ko fenade noon moodi o huɓɓu tum kono noon ɓay o waɗi nden fenade ɗon so sortoto e probléme on hino ɗo ko watta ko gogo on ko rinɗingol dande rinɗingol dande ne qur'ana yi fa tahrir raqabatin wa man lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain wa man lam yastati fa it'amu 60 miskina. rinɗingol dande si tawi a heɓali ko rinɗinira dande andi toujours miskino kañum no mari probléme. oɗo andi miskino ko heewi kon kadi ko ɓen ka tawata piijita hunde feewa hunde ɗumannaki ɓerkum ɗum kadi ta no huuli ha kadi arta kadi e probléme ji ɗum moodi par ce que ɗo joni ko yeeyiɗa o marsal no fallirɗa o ɗumannaki ñande o allahumma rabbi sallallahu alih w sallam hande kadi ko ñaami e baaki ta ko sifa ɗum ko noon wawɗa a yiltika kadi a naadi hoorema e probléme rinɗingol dande. si tawi ɗon muran ɗum feewal ɗon are kaka ɓanndu wona rewtede fa siyamu shahrayni mutatabi'ayni are ko horugol lebbi ɗiɗi jokkodirɗi wonɗo balɗe tati heɓal dépense on si wiyama landama ɗo joni e 30 000 $. si solution ɓanndu ndun arete wiye ɓayi a mbuɗi ala haray horu lebbi ɗiɗi jokkodirɗi. si tawi noon mo sella o wawata horude fa it'amu 60 miskina miskinɓe 60 ñamminɓe. hey ko Allah sansoni wowluɗo ɓeygu mum konngol gotol beddi wigol mi wattima yumma ɗum ɗo tun hey ka o seeɗa est ce que Allah no yamiri punagol nedi e ɓeygu mum kadi no o wole l'islam o wole qouran o bakke. c'est très simple. donc le respect mutuel teddodirgol ngol hakkunde maɓɓe ko haqqe moɓe kadi alwirasa o ronidirgol ngol kadi kamɓe ɗiɗo. gorko on no mari geɓal si debbo on feƴƴini debbo on no mari geɓal si gorko on feƴƴini wono aaye ɗen ardi noon ka suratul nisa walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum rubu mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn. amma ko arde e ɓeeɗa kon ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. الآية الله سبحانه وتعالى o ɓangini aya o wondema hiɓe ronidira si gorko on feƴƴini debbo on no rona si gorko on feƴƴi si debbo on feƴƴini gorko on no rona. ɗum ɗo kadi ko haqqe muɓe fotata e mum ɗi haqqeji. si iwti ɗon ko haqqe mbaldi ndin ɗon kadi ɓe fota gorko on no faale ɓeygu makko kadi no faale mo hiɓe fota landaɗo wota oya salo ko l'islam o wi ɗum kono no yurmi ha
ari no ha buye kupulji andaka kañum debbo no lando taw no hersi déjà e landagol no ɗumandi no tawa ƴuufino ha ƴuufino kono wolta ɓay anda kañum jeyi ma no hersi ko an jeyi ko l'islam wima ya lando ƴuufino ha wattino piitude landan dan tun si ɓanni ñiiri ta ko fii ɗum o ya anda falanomo kadi halnamo kanko ko yahanoyowo continuer ji fi ippinaka pour adda saado yeeya donc simo Chine mo jiɓi si ɓe moƴƴinantamo ko boni mo jiɓi so hendoto heña mo jiɓi no bakora so arti mo jiɓi ko honde tuma hewta si hewti mo jiɓi no tippinira so arti kikiɗe mo miijade dala ƴawi dala tippike jonnon si ɗum jokkodiri ɗon noon jemmaje tati nayi joyi oy ala nokkugo sina ɗon ɓayle ko ɗon tigi Allah wimo yo wonu jonno woniri noon ha andintimmo yeetomo min kadi miɗo ɗo jonnelan ko duwa ɗon mi kom ko an jeyi lando ɗo ya ƴuufin kuubi biya boboɓe donc haqqe mum ɓe fotata e mum gorko no wawi landade balɗi debbo no wawi landade balɗi hiɓe fota e mum landaɗo wota e goto salo ñande go sonnajo arno ka seydna Umar bin al-Khattab aɗo wi Umar e min moodi an ñallay horude wala juulude jemma on fof min moodi an no juulde ñalorma on fof moodi an hino horude seydna Umar wi yettu Allah a heɓi moodi moƴƴo sonnajo on huttiti tawi o weltaki kono tawi seydna Ali ano ɗo karramallahu wajhahu on sayi seydna Ali wi Umar a faami moƴƴa ko o wi ko o mi faami Allah o koɗimo moodi moƴƴo wo accu noddita o a faamani o neli o noddite seydna Ali wi hey ko an o ala hettude haqqe makko on jemma on sayi seydna Umar wi ko honɗum nde wiɗa wo hey ko ayi Umar mi inni moodi an ñallay horude walay juulude ɓayno min an joƴƴinimmi ɗo o inni a gasi faami yo noddoya moodi makko aroyi woyne ko a woni moodi kaarijo inni hi wo e ɗo kani o wi awa tawi o faami kanko kadi donc en faami e on ibara ɗon wondema jaka sonnajo no mari droit wullitagol lando mbaldi mum kanko jeyi hay ken ɗimmitiji donc ɗiɗo haqqeji tati ɓe kafi askinuhunna min haysu sakantum mi wujudikum honne ɓeyguli monɗi ka hoɗuɗon ɗon selo moyen mon o ko gorko mari droit loosugol ɓeygu mum kanko loosatama hay si tawi ɓeygu makko no jogii siteji building ji ko yo lando ɓeygu makko ɓayɗo fof ko an jeyi joni hatta wonen ɗo nokku goo hara mi yoɓɓali luwasi si tawi ko annduɗo sharia annduɗo haqqe mum o wiya a ko l'islam o noon no wi ko no yoɓantanmi luwasi mbiɗo anndi koye kono haray koye yurmodir tum so jaɓi so jaɓali ako loosay ka galle makko yoɓamo kadi par ce que ko al-islam wi yo loosugo askinu hunna min hay sakantum mi wujudi ɗo woni goo timmum ɗum l'islam on hino charge gorko on ñammingol ɓeygu makko dépensugol mo dépense o ulama o e wi ko ñammingol mo ngon kañum e holkingol mo ngon kañum e ñawdugol mo so nawni ɗum no fof ko charge maɗa gorko o qur'ana wi wa ala al mawludi lahu rizquhunna no waɗɗi baabiraaɓe ɓen ñammingol ɓeyguuli ɗiɗi ɗon kadi qur'ana yanni wi awa ko ni ɓay wiyama tun ko ñammingol wata debbo wi kañum ko sifa ko ɓeygu bilgilinton ñamata ko ñamata ma ɗum kadi wata gorko o wiu ko sifa ko ɓeygu sa tawi ñamata ko mo jondatamo ɓay on noon kadi ñaami
Allah waɗi programme o wi falyunfiqu zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi falyunfiqu mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Mo Allah yanñani o yo yanñu, mo tawata sintay woni ɗuuɗa yo jonnugel ko jogi kon. Wota gorko o wi wondema modi Ousmane en leyto ko tuudal, modi Basiru en ko tiridal, min kadi ko ɗum. O taabu modi Ousmane ku manan kun on fof si moɓidirama ɓurata sandala 100 hanno magasin wi mangi 10,000 dala no nder to taw fotu dépense yaahi wota sonnajo on kaddaro wiya fajja fatumata en ɗa kamɓe ko 100 dala ɓe gaɓata. Min kadi ko ɗum he yo ndaaru dépense ummodi makko kugen o wondi e ɓuryade ɗon o ndaara modi ola kan kadi hana o landaki mo ko ala feere. Mais ɗum ɗon heno waɗɗi gorko si iwti ɗon kadi holtingol ngol ɗum ɗo no waɗɗimo kañum ñawdugol mo so nawni. Si wi ɗon kadi kippugol no o jangira sa formation ta jaɓu ɓeygu maɗa wona mo janga. O wata jangude ordonnance médical, o wata ande si ɓiɓɓe maɗa ɓe yawno l'école e si yahaali, o anda aya Qur'an, o anda sujudu qabla e baade, o anda ñawoje longal hay e hunde ɗum ko an waɗɗi. Qur'an wi qu anfusakum wa ahlikum nara, dande hoore mon e ɓeyguliji mon ɗi yiide.